ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ କେମିତି ରାତିରେ କରୁଥିଲେ ଖେଳ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଧରା ପଡ଼ିକି କେମିତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ି ପାରିବିନି। ସିଏ ବି କେମିତି କହୁଛି ମୁଁ ବି ତାକୁ ଜୀବନ ସାରା ଭଲ ପାଉଛି ମାନେ ତାକୁ ମୁଁ କେବେ ଛାଡ଼ି ପାରିବି ନାହିଁ। କେମିତି ଦମ୍ଭ ଦେଇକରି କହୁଛନ୍ତି ଧରା ପଡ଼ିବା ହେଲେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ଲାଜ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କହୁଛି ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟି। मुई भी लिप्सा के मोर जीवन ठारू अधिक भल पाइछि जेकोसी मुहूर्त ने भी मुई इटा रहबा लागि चाहूँ जेकोसी हालत ने भी सरला तमे जने जहा तमर दोष नहीं ना घरे दिले भी चलबा ना हमें रिपीट करमु बार बार रिपीट करमु मका लाज नहीं लगबा मैं हाथ जोड़ी मुई चित्तरंजन के भल पाइछि जीले भी ताकर संगे जीबी मोले भी ताकर संगे जीबी मोर गेला मुई भी लिप्सा संगे थिले भी मोर भी